Apasda birinci topqır müsəlman yaşlarının mədəni tərbiyə üzəgi mədrəsə düzüşləri başlandı. Ul rayon başlığının təqdimi həm yərdəmi, şulay Tatarstan Cümhuriyyəti müsəlmanlarının diniyə nəzarət etləktəşliği bilən salına. Rayonda müsəlman yaşları mədəni tərbiyə üzəgin düzüşünə iş yotnalik kirişkənlər. Ул Сәләт балалар ижад үзәге янында булачак. Субайлар кагылган, нигезен коралар. Бина бер каттан тора. Барлык таләпләргә туры китереп, проект буенча эшләнә. Birinci namaz bölesi bula, ondan sonra okutuşlar bölmesi bula, direktörüski, ondan sonra da konferans zal bula, ondan sonra bula ilk klas balalarga, ondan kitayında kafe, stalovi formasında, bana şuşlayıp biz işleyimiz indi. Anın bütün kanalizasyonlar, bütün gaz bilen жылтатырган була, Allah bilsin, bunlar bütün işçisi var indi. İndi maddi yerden vakilgen vakitte tüzülür kimle, devletten tügül. Bu indi hayriye, hem sponsorlar, iğneçiler ne yerden bile işleniyor. Şunu teslikiyle muhterem cemaat, bu mesele ilan etkenlerden sonra 50 koylardan yardım kildi. Алга таба үзәктә төрле дини бәйгеләр, җыеннар, лекциялар үткәрү, күргәзмәләр оештыру күздә тотыла. Район мөхтәсибе Мирхат хәзрәт Җамалиев әйтүенчә, иң мөһиме балаларга, яшьләргә дөрес итеп яттан Коръән укырга өйрәтү. Kazan'ın İslam Üniversitesi bilen siyasetimiz okutuşlar celebeti boyunca Bulgar Akademisi bilen de oturdu siyasetimiz. Ondan şimdi bir şekil getirip bitirgen anda doçent okutuşumu getirip şunda iletirge onları Oslo'ya davet edip noyunda bizden yine Türkiye illerinden de çağırıp onlara yardım ettirip rızalık verdiler. Onlar bilen de siyaset inşallah şu işlerin başkarıva niyetle yaptırabız indi. Айзилә Батырханова, Гөлназ Вәлиева, Раил Галәвов, Татарстан яңалыклары. Апас районы.